Loron dia ba malu karena insir nebe oras ne asisti hela programa tatuli aktual ba edisaun ohinian. Maluk sira dadaune ami iha area Cristurei hodi aktualiza ba ita bocira kona ba funcionamento ba aplicação taxa ba transporte público sira nebe município dili implementa quase basic na fulangida. Maluk sira iha loron ruanulu resinen fulane dane se completa fulangida município dili implementa ka aplica taxa ba transporte público nebe acesso iha Cristurei baseado decreto lei número 3 bara rihun rua sanulu resin hitu loron rua nulu resin rua fulan março kona ba título de estacionamento. Também maluk sira tuir observação balung nebe aminota hene katak depois de município dili aplica taxa ba transporte público sirne tuir dados nebe amihetan katak maioria transporte público balun cumpre ona hodi selu taxa iha fatin estacionamento né maibe maioria iha fim de semana para det iha liur tamba la iha portão entrada também maluk sira atu hatene kona ba progresso husi aplicação taxa ba transporte público iha fatin estacionamento iha Cristurei o valor husi 50 centavos to dolar ida ba transporte público sira tuir mai hause dadalia ho oficial estacionamento nebe município de Linia nebe destacado iha Cristurei senhor Vicente Soares do Rosário loron dia baita bot loron dia que bom dia baita hoto ita bot bele relata kona ba progresso husi recolha taxa husi fatin estacionamento nebe município dili implementa na basic na fulang idane. Dia que hane taxa ami hahu ya dia 26 dia 26 agora halo completa fulan ida e falta loron sia taxa hane ami recolha mahne loron na fatin heldet uluk to agora na fatin heldet nimis agora ia maluk balu la koi me paro ne hane sirata questão selo então sira mai para hotu heliur laiha portal ida heliur ka laiha sinais bandu ida então sira para livre heliur sira la koi tama ia fatin estacionamento fatin heliur ne fatin ida ia entrada ia café atsabe ne oine baka o fatin liur ida parte sorin liur ia kerang café atsabe ne ba e ba to kera sia hotel ne sira para hotu ne ba e depois sira la tamai para tu sira metika olara kau asis wa Cristurei ne lorong ka oinsa o fim de semana det makasira lor sira sempre hansane heldet hahu amai serviço hane sofu fondet mai be agora sira halona hansane sira tamo ne fatine to laiha ema roma que controla sira para obriga tem labela para arbiru iha fatin sira hansa liur na bane ihane laiha ihane kona bansa polisi transito ka atu mai para tu haruka sira tamo ne laiha sira nebe sira para libre det to agora para libre motor careta sira hane sandet sira para iha liur sira tamai iha fatin danes atau fatin estacionamento nebe município dili prepara hane san hahu si kraik na ba to iha fatin ri bandera ne careta si para kali lorong o fim de semana sira ne ne para mai be ia maluk baluk nebe compreende teve hakar contribui duni sira si para na fatin bele selo sira contribui na fatin sira mai para hene mos barak mala mai para hene Rezaun de tambah ida selu ne sen rezaun tande tira motor selu 50 sen careta $1 ne ma atu sir nebe utiliza motor ka careta sira la tama ne mas soihe ida rua mak tama hene barak liu para liu Panghira sirnebe para iha liur ne hamosu engrafamento rumah galai tambah para hahutu bou hutu ya liur mai bela iha kontrola idan sana ne bele musu engrafamento tambah saya sira para dal rumah sira para na kunu to iha kira sia fatin estrada nebe publik ne bele musu engrafamento ne ba fatin sirnebe ita bo sira prepara da daun kari to han se fim de semana ema para na kunu ga o anesan paranya numero ne se utuan de ihane so hanesan sabdu domingo ka tanggal merah entang para na kono mai be lorong baile tan sane lah ne para ma hanesan agora daun ita bocer harene ida rua batoloraik afetamos ba recol taxa não menos lo sim ne menos li taxa menos li ne be atu compara ka atu halo estimação kono be ida ulu ko agora hanesan helde lah mudan seda to lorong
recolhe hira det mais bem. Lor mane agora lor vai ler tansane cada pessoal é maida atu estorta $10 lá é menos $10 dal rumah $2 $3 so sábado domingo mantap aumenta liu itu anu sini lor vai ler tansane mahan sini ona nebe lá mudança Kalan sih equipa nebe recolhe taça né galera. kalang ami nebe dader ami naik hitu ya ne husi dader tuku alu bato tuku 5 maluk sir nebe troka ami naik hitu husi tuku 5 bato tuku sanulu nemos dal rumah ne sangela tama sir par hotu heliur rit Ne sang kalan ho equipa nebe lorn recolhe no kalan recolhe ne tau hamutuk ne mais ou menos loron hetan hira. hanesan loron ho kalan rekoila mane loron se loron nebe ma husi segunda bato sexta ni menos husi 50 ulu ko sanesa sim mos quando ia sábado domingo loron ho kalan ni liu husi 50 Panghira sira nebe dadau na contribui ona me para ya fating ne. Panghira ita bo sira hakbesi kamba hodi husu sira tu selu tasane. Sira ni compreensão ko na batasane rasi o agora o insa. maluk sir nebe mai para ne sira compreende sir la colia dal rumah hansa fofon sira hansa ka fora ka hoida tasa da primeiro aplica ya 2017 ba motor 10 centavos careta 25 centavos mai be ia mudança falne mai be sira contribui na fatin sim Sira contribui. na fatin contribui sir la ya li fonda Anta problema lolos ne mak saída ba iya depois de ita bocer destaca ya ne hodi hahu recolhe taça. Palili wa fatin estacionamento. nia problema ne maneret ihane nia problema ne ma ida be portal ka nebe tau heliur ne ba ho segurança det kalau segurança ho portal no tau dia se portal sidau kia maka iha segurança mai para tu haru ka sira tame fatine ni lau dia ta sama sam sira kuil ho dia Ba fatin estacionamento ne be bocer preparne ia fatin hira de. Mosi ia parte liur estrada bot ne bane ne sidau aplica. Se sidau aplica barak liu kare lor-loron se na fatin pare heliur. sim Lili ia dalam bot. sim fatine estacionamento so hilaran ne liur ne ba livre mas como sira mai para heliur ami obriga sira tama hene antau agora sira koi partan heliur sira mai ne sira tingi baliu kafe atsabe ne o baliu sur ne ba nemak sira tama ya O problema ser na ita bocer hasoru ita bocer kare relata ona ba presidente autoridade município dele atu buka solução dele ba fatin entradamento ka entrada ia oine bana fatine am so relata det ba presidente autoridade município dele lalais tau portal ou sinais bandu heliur ne ba imo serviço hamuto ko polícia ka DNTT atu nune hare e mane be par heliur ne ba bele haru ka tam hote fatine estacionamento sir se basir na be dadang parone elarane se mantém ka cumprir na fatin da hora sida 50% $7 ne ka ou depois sira selo kare sira ia problema orçamento sira para horas rua tolo ansane sira for $7 ka ne ita bo ser sim sir ne be par hene sira mantém hoidane e tempo mos dal rumah sira mai para horas rua ami husu $2 sira den laia tempo silo kam tam falme am sil di husene tamba ami ho paso $1 ida nemos ami compreende ho situação dene agora dan sira selo ne usa ela bilhete ne be sim agora dau ami usa bilhete ne be ma ulu kira sami usa ma to agora bilhete ne be seda produz o município dele sim ida nem ami usa to agora recibo ne be ulu kami usa ma to agora ami se usa na fatim barato foba maluk motorista sira o hira mi recolha. Obrigado. Nada. Maluk sira ida ne maka entrevista ho oficial estacionamento município de Linian nebe horas ne destaca iha Cristo Rei ho di implementa decreto lei número 3/2017 nebe colhia com o estatuto estacionamento. Maluk sira hanesan ohin oficial ne relato na baita bocera kata depois de aplicação taxa ba iha fatin estacionamento iha Cristo Rei maioria transporte público hanesan motorizada no careta sira balun horas ne dadang la para ona iha fatin estacionamento no para det iha fatin liur ne ba no solução ne be diak maka dadang ne município dili precisa acelera ka tau
ponto entrada que fatin portão entrada ba visitante sira ba hira atu acesso iha Cristo Rei nune bele motorista sira bele cumprir atu selu tasa ba cofre estado. Importante mos ba Timoroan, banhiri te contribui ba taxa ba cofre estado, se contribui mos ba processo de desenvolvimento. Também te fiar kata motorista sira nebe halau visita ia Cristo Rei, ia lorong bye nomos ia fim de semana, se ia consciência rasik atu cumpri, hori para ia fatin estacionamento, ne bele fomos contribuição hahu husi dolar 50 husi centavos 50 to dolar ida hodi contribui ba itania desenvolvimento na São Timor-Leste nian husi Cristo Rei hau aga Pedro Santos no Joanico de Aroso ba tatoli.